Odafo Mobi biara chi mobi biara akwaba aha emergency Ghana TV so no odafo way na we dey story na me de mosofo complaints me de eba besum nansa na me so be like no wa share no subscribe no comment so di amma me na subscribe na unwie agi so umia adomane so ansana we conclude anase nya peto man no nya bi ahwe eye we dey eya awaresem na aware ni mu no na ba ko susu se be ma no kokofa ampena na oba ne susu se empena no aye ne kunu no aduro ensa niema bi ekokokoko so ewo fie ntino any behavior be na be ma no astati behavior no na ono so hwe na brabo mo na so hwe aware no mo no so fom be ma ne nya be ma ne hwe impofu mara eye be ma no asa niema atu ogudia ne ne se osusu se ayempena no na aye ni kunu no bibi na yenkonko tie ni nsem no de tu dwa ne mra ye banso a mosofo complaints metche ma adwere nti bo ho modern so be show story no ama no asi o sharing na wo fo ma ba na wo fo ma futuo na wo de tu ho fo de tu man so fo bibiara fo yenko hwemra papa ano pawie yi ma no pawie de boni bi na ye boko hanse ye boko sa sana tie ba cha mene be me bi hia no enkenkesu o de pesem to mene na mti ase man mene ne tena na yekofa yefunu nyinse wie yekotena akulem yitwa abe otwa na metete na menwa na otwa saa na ebo nti metam so ya na mebe afie be woye okasa metam so ya na mebe afie be woye mebe woye no akire no na yetena ase mankwa akulem obi ti yetena ase ya ye no sabe fa me sade no ko ne maame ho akulem bi na ese ba bi ekotena nde nya ne maame ho a ne sabe fa me kotena na maame nchen ti ye wone maame nchen wa akulem ye sabe afie na me sade benyin sen ne toso mienu because me ba pen ne 1998 ti ye sabe boss ye sabe be afie ne sabe wo ba ko ka ho na ese ba ko ne 2000 ene be wo ye ti be wo wie no etete na maame yare so nim no emergency ko pese o me ho ade ansa na me maame ewu enti ho ade na obeye no enum na me maame di wuye enti wanya anya me ho ade no enti wo mu a na ne mu a na de me yare pa na ode me ko wie odi fon cancer sorry ti mu na yekobo asu ne asu ye de ho bo afode me nya me ho ti oya no ka se opese oye me ho ade ti mampupu miti emu na me baba man so amne no wono so nkom hye ba se akola no yenhwe ni ye nyesa bedroom lebi no obeye klomfo ena ase obeye wi ni obeye basabasa mfichire ne aisa ena meti ase ti manka hwe ti wokoji ska loan ba onso etiche ni wokoji loan ba ye no ena o se opeso ode me ona msu ka be se ode solve akola ni case no sebe ye obenyi na saa we ni mu nyina ema ena o se nya akola ni nti no koji loan no nti moya na msemati ti di be 3 days na mebusa na se ano esisei eno wo so wasadi scan ko baby okoje am ya tu 2 million first ne nka ayi ne old eno wo si atini 2 million na msemati nti wa me ya wa anga se wo ye me ho ade no na akire na wo so anga se bia me hwa akwala ne na akire na adi scan ko ye de tetete wa na ye de be wo memu enum baba akwa afima wo kanan ene eti wendo ya wo memu miensa so no kofa oba bi ewa akula na ase o kira de no ena one ne konyinsen to konyinsen mebusa na osenya ne ko ebo no bon na ba no na ebe woye oba no wo eche na busuan de ne ko wadwo ena musi onsum no na da bia me na oba ne tokwasa musi onsum oba no na won wale ne yele onta ne baby ti se osum oba na ye bola suja no phone nti me yana mbusa na osenya no kore no oba na nyinsa atogu na mate osenya no kore na mitwa so ti meti anso obi abesere band ne kwa ya mfere na msi okay ti o na me ne be me ti wana minim se ba ne be ba no wa mu na no be ko basa menti asenti e kire na mti da bi me de me ani be to fo no ma hwa ade ti me yana se oba no mum e na e ba wona me de tokwa no that last minute was I mun say ne phone bell or peke am so busa again say waduru hene no was meduru abofo no say waduru abofo duru ho asi na meba na be me ko fa bleed ko ledwa e obi obefa mbe gina me share pant white e no ko e mankasa ta de chen na me ko busa again no fi
and I'm going again say I was say or pursue and son and it's no while and any day and I'm or pursue was I know no while now a cousin was now a year weapon was a mere dear dog and was never bushing as no walk poor bushing acho no it's matty. Ti be kwa nko busa be ma man sinya no kore wana mankrofo ke ka se ba ne pe no de ndie mfan kusia na msi you na eja ba pe mi kunu se ma yejimi fo na mte ho na eja tetete wa nti ayesa jojo ne atete gen ma mani je okọ no wa ba ne dua ba ye ntam na na busua pam no okọ ne dua nsem bebribe nti na busua kwa kan yesese wo ba bi ma enye papa na eja wode ko na ya mfre no yeso etete wo eti wana no wofa be kan se nka me yempenema no nya me ho ade no ana me semati ti no wofa no mbusa me se edi enti na me ma no nya me ho ade na menka ti be ma ne bo so aso be ye ma mpene ana mo si di enti aba ma nka ana o se de si ade me ma ne ya e ma asam na yi nyina obejai me so ma na di anche no wofa ne se bi ade se enti ana me ma no nya ba na me so permanent enti o me se e ma asem tira na edi ntira ma ne nyo ho ade ma na me ba na me ka se onye ne ho on hwa akola na wan hwe na akola no kodu sa tam no na ade no abim na akoro no no se won ko prison kula wakọ be se 5 or 6 na sika ya de ko ye ho ade de e fa akora no koro no a wo kọbọ ho se akola no so eba no wajapade nti se ko ba sa akola no akola 7 years e dika ahye no ho nkom ne se wan ni kan hwa na ko be say ma so what se sika no ode ye ho ade me che say sika no ode ye ho ade no ene akoda no kro no bo ene san kom hye no e fa hene enam hene an se na sika ni ho enti se wusi me kan no wusi sika ni ho enti sika ni ho na se wa to mi akwaji load ya e wo so de solve akora ni case ni firi won no solve ne sen yesi nkom hye na abasa akora no mu hye ni ye na obebo obey kronfo enti no se sika no ode ya wo ade no ene ebo sankom hye na e ba ye no enam hene na ye de na nti wan bi wa ye kwa ye be to lafenta ye be to we akade ne no manti na no ma no ye ko di ye ko hom sorry ti ye de me ka lafenta ene wire ne no ma sa na ye adwuma nti wuntimi emfa mpai bo kwa no entu sa de no ase okay na ubeto aso na emom se asem na wa intimenwrem kakra ho na enkrofo anya mo nti ase a sa sika no a yede ekoye wo ho ade no eno no won fa sika no nkototo sa lafenta no okay na mibo asa kwankire no be ma no ye good ena ho ade no so ye nti sese de wo mu ne sen sika no a wode ye ho ade no wo se wo ho ade a no wode beye o fa nsan koye sa akwankire no enti sese wo so ma be ma nya ho ade se sika no so a wan fa anya akwankire no enti ukoya na wo bae eno na titu aso ho ma ne tu aso ba bia na wo se ye so nkoye ho ade a wo ka se da bia ne wo fa ka se o ya obejai ma apem nti no mu na no fa kan ye so na ye kuro ba ko nti no fa ne kan wo fa ba ko na metwa akwa ko fa ba ko na me ko mi ku no kan ye se me ho ade nda be no be ye ene wo se o hwa ade ti minya abotere na msi yo mate ti wo hwa ade na no so ope oba setena sa one ne betna ono wa kwadwere wa aduane ye nti ni station wo kwa jesa atodwan ti wo pese one ne beta ba nche na nipa ho afono no ti wakasa memla ho asetena na me pese me ko nti bi wa me ko di be 2 weeks na masako me kurum nti saa na me ye nti e kire no no ka asenka memla ne nchen na me metena me se me ma ti wo ko to obi anim se memla nchen no mbusa ne saa de no se me se ne ma me mo ne me nka ne nwa ma ne me nka nti me se ono so pema nti wo ma ana me se nipa na kana na ubusa ne se ne wo kan ni nyina ye no kore eno wo se be ma ne kan na se wo se obusa ne ma me ne me nka ne nwa ne me kan se wo se obusa na obusa ade kurenti a o mo ne me nka no wo se be ma ne kan ana me se okay ti duru ba bi no so wo tie station bi nti wo tie station na wo de be ko ho se me se me mlanche na me se ni jai na fa me nko ba bia me amase sa me no ma aba ana me se sa me no me nti ablabo ne de ma ya bo bia me kan me to aso a enye na ye be sorry nti ase enenemu ablabo no ye twa be ye kọ ye ba enenemu a na chese ye diko wie se onya na o ye private na sa atam de na ye private school na no wo kira de
ti wo ma na ode ekọ ayi ebenya awe no ai government no and ode nti ma no ka so obeto school no so na esa atane a wo mienu and woto aso na atane ne papa so ye betwani na ne papa ma ne nsa gla mienu se won koton nti de aka esa me mi hwe fie na me sa aboa no me hwe nkwala na me sa aboa no esa na ode ekowie ya ise wo kọ nanim akoye se wa ye headmaster ena etewo ti edo achine na ye bobo so na esa akodua kashiw ti edua kashiw se ye bo bla ne bi se de ebedu se nkora ne benyine no ne yetimi apagya wo mu nti asa wo pagya na masum opagya na masum opagya na masum ena asa me fame ha unyina anto no so me mesori nkora be sha atale obu be ye de mu school bag bibia me ana me ye ne de ne aduane ana se bia nkora ne bi yare a ti anka be de nyina wonne na teacher for what wona metwam ko be de bi wo kwa sesa no mo nchen me kwa anka be de me kopa se be ya me nya bi de de aboa se de ono so betimi de bibi ISC na ye de abobla no ekodua akashu na afi ho a na ge ya saba ti last me ti se ge na ba o papa ekosere ge no ama no ana meti ya na me koye na me kokan na msi yaw mati asem se ni se no wase froka na bla na me froka na me ko no no wase ni ma enya no kore na me papa se mla mi jai mi sum ge no nti o ma me ne mako na wakoka bibi a kire na me so ka bibi se open na se wa anka na mso emla mi nsi kwai se enware bai se open me de ya ene edikai ekoya me mabusua amamele ma wo ene me papa so ma ye ma wo ma na wakọ akoye wose ame nkoye na papa edi machi amama akose am se just di echira eja na eja wade nti se eja di echira se wa kwaje no ama nti wa ye bibia awie nti me so me makọ ama na me so me boju ato ntem to bo no saying e boka che ne se wo pege na de a me na me ye panyin oni ka me ye me papa mo asede ma wo mu ansana wakoye ge na asede so ofura achire ekoye ge na mamele de a na ese waye ne ho ade nti me so me mpene ana me dua nto ntente me nka se nkunu nemo wotala de a ene wotara se okoye ge na mamra bla onye me de na ensuo no nkunu enku ade ensuo ache minya sure so rebe fisa ore ntumi mfi nsuo ne sa ma ache Antoa bwana on pese obebo nsuo ne din ache am nka suo sa ibo achirwa enfie se ni ache be 10 years na 8 years asem kola na de boni dua enti ya one me na ye koye de ye nyina ye sabo mu kwa asori na osenya no kore ti ye kwa na wochi akoko ma mikita ye na ode kwa ma asofo no se na one sofo na aka bibia minim ti mila ye pona asori na one sofo no ko de sofo ne frɛ me na ose me na ne dua amze papa manga se enkunu e na ware ge ne enkunu na emum mi se wo free me machi koye ge na mamle dia na wo bu me kwase a sa na me kan enti me nka se enkunu so wo free akire dia ene me nso no e kwa ada ho ana mka sana pa no omo bo ma na ne ene me sorry na me be no de akọ ne ma pa no ene de ye bai nti ye bai ya kire na ye tetete wono ye se me wone me ba mbe ye aduane wieye saa da na na dwene tokwasi ye nta wodidi wie ne tokwasi ye ntam ene kekeke na me tu frifie wo ena m saa ba no ho a ba no ho na man tokwa ba na ware no ho a ena me tu frifie nti me tu frifie a me ko na wasema mi nsuo bi me kwase sam no manka wasema mi nsuo bi ena wu ma bi di machi ena okwase sa me no mani bi ma me o kasa wu ma ni di machi na okoboa me ma me kwa akwase sa me no mani bi ti me kwase sa me no mani bi na mtukwate na wu ma ni fie enti mi ti wu ma ni fie wasa na omo bebu sa me wafa bebu sa me ti mo wafa bebu sa me no ena me ka cha ne se me de me nka ase meja wale ba de be ma no ye no wo bo me apilament me so wase me tu fie wonom ena me wo fa busa na me to asem so kire no no se saa ena o de trans na kire ena ekwenti asem no kotwa asori mpanyimfo anim ena asori mpanyimfo tena asisi asem no eso mu ye be ma no se obusa ma no kasa asori mpanyimfo so obusa ma no kasa enye ye bi se be ma na asem oto aso no onifo ena me se enti wo me se che be ma no papa yare na ni nuanom kuma ye aduane na emu yere no ye aduane koma papa no na ese me so me ne omo papa no enka senti me so me nya aduane ti wano aye be ma kwase a nti kwa yesa no aye panyi kwase nti me nya aduane
to mo ne mbobo so am da bi me baabi ne man ka bi de na fine nti ne sa yeti do mo ma me nkasa eno mo ame ka nti me start ame kama sama na papa ba ko say maame asem we si say na msi be 7 years ni was no wa kai ne quotation be ne de asore na msi eja me nkai no de nsem we no atimi akai na msi ai to mo ye no say be ma na say we di for we ye no adwane ko ma papa was na mele kakra no si woni eno msi wo ka si woni na ye de asem ntira was minim no msi ne say fortune firo ene ne wo pa ye nti ena wonim de akɔka nti no mso mu ne wo yere aduane ana mse me na me ye papa na aduane papa ni fira kuram kura ba eye masede se me ma me papa aduane me ma me aduane nti papa na yere ba eye masede se me ma wo ma aduane me kunu ho oni ho me na me ye aduane no me ye na ade asaso na me yiska akoma ma me ne se wonye nkɔ aduane a papa ne pe no onko toma no nti ye da na me kakra me de aduane bra papa na aso woni na wo na me ne wote no wantimi ankyere me oni nase na obebo me kwa adu mpanyifo anim nti e wonom no mubu ya be ma ne fo eza sa asem wo kan koma musama no kasa koma ka hye to mubu ya be ma ne fo se o so ma kwa me na ne duane de ne duane be ku no me kasa ni se na o ma wura mu so ho mo duane ni 2 weeks kola na nya be ma no ade ne nya no koye ba no ho ade ana so wo ka se wo free wachi wanye wo ade no odi nka koye ba no ho ade a edua ne nya no ti sa edua ne nya be ma na na se dua foforo bi aboy ne nya no no a enti emu na me ya na kan na won pene me na na aso ne panfo ne bu anefo emu na ogina ne wasi 3 rooms ena ogina ka se sa na tie de a efie na me pe ode dan no ache me mfa ana me se me so me madfie ne ho e ma chena ena aso ne panfo ne ka se so ode ache me de a me mfa ne ne da ha kora nye izi nti se 3 rooms ode ache me a me nkona me kotena na me ti dua bo ho nti na ebi a wada ne dan na ede ede ache me so ode ama me ampa de a eno me yengina ena ne dua ne yeda ne dua ne dua be se sam no ma akofie ho ena wo se won pene na so pen fo se ne on pena wo nkowu ne no mo hwe asem num na senka me de ne nya na nkoma akogina ma pachew e wo ne papa fa ama me ba wo tie mu no hu charge bia obo me fa ne papa ho ena ne nwan mo ho nti wotimu se eye etai bi kwa nti aso pen fo e sore ena no so sore ne sofo ne kwa kasa afi ena ja me ko fi ti me kwa na ne na ba akoso da ne dua ena ne na frame phone so ena me se na me ma o me ya ade no se mama ja ne bla yesi a ti me kwa ye no se ne na de asem bia baba wo hwe asem no wone ne papa nyina de edifo intimenti asem an na ne dua no ena me se na mate minti ntwe wano wofo ti ya da ne dua ne wie ye no ena omuka asem me se sam no menti metena ase be 3 days and 4 days asam sam no ma ba ena me se sam no ma sa ebe afio te me be afio on ma jam de te wo so wonti me ne mentena na jam de te wa ena wo sa eba be de me ne me sa be wo me ba wo ko 9 years so bi o so wonti me no wontina no ena se de no sa be de wo de be wo mu we wo so wonti me no wontina enti eda no de na nanka meji pipes na so wo se me mfa anka wa pipes atoso amafa na mu na wo sa ba ya ma dwene sa eye nkola adwena ma nye eda na yi ne etetewo tete wa na mtese wa ga na sa ba ma na sa ne na nyinsan ye gu me sa kan wa senya no kore na mse na geli wo de koto na busuafo no mse ga ne ntimi nya sa ada because omu no ontimi wo mu hu fi omu ye togofo oye kabrini enti se omo edi me ma na di na chi eden be ma na kokot na wa hwe na omo osum na ga ne ntimi nsa ama no mu jimi de ne ntum na mde ja metete wa de adua ye kashu ye kwaye ba ye ne ye kwasesa ti ma asam no metwa so nti ye bi obefre na nchire mu bi ho ana mabo ti ai se ye kwasesa ye kashu nti one day bi na ya kwasesa ye sa kashu dime kese ma e dai kese ma ena ye sesa de koye kurumu won kenkasu ena ya kwa akoton ti ye kwasesa kashu na ye sesa gu kemu no ya be chinchim no ote paso na bed no so frame no se anima ma bilo so na me kwa asori na msi o ena nka me so me say ena weekend se nkule kwa akodi aguru ntin ka wiya yi nanka ye de na aso se wo kwa asori ena wase sa ena mi nya nkwa asori no ntin ne me ko ton ka shi naba na msi okay ye se gu ka wo yo se ni mabudu abra ni mabuni e de chi na maso ane da kotoke ti atwini nyina wie me so na me ton fo so nti ase ne ka na msi ne onye ase na okwa menwan mefre na obehia me na obehia na dia bodonko mi ama me no siu
ye se gu kam wiye na se ye kwa akowura de na valanda mu sa na otu okowura de otu ne na si de ma wa se obesi eden no atwe ne na akwa akiri wa ye sa 3 times no onu na sum 3 times no sam na num 3 times no se ni ma we na mse ya o me di wachi o me mesenso ma onwale nkwa asoro se o mesenso me se sa ne ma na mfa nkwa nginkesu na mse me ma se sa me no ma se wo se me se sa ne ma na mse wo da bi obi antokwa bia ma ye hwe ma ye no a motwe kashi ugu ka mu no Ezra 94.1 and was the son of the baby and yes at once when any soko and I'm so na me pushing say nam sada ya bibi ya me pushing was semenyale na me sam na nim was semenyale nam say na den is see apel ko pe was me say sa one am ye fast nam so me sa no magu nso me sem bisi nam du mo gu so was pejesika en mo ko akosi nam say me peja no me nsika am say me nko was me se pejesika nam say me peja awan was sam no magu kenu ba na me he dan ko was tena pa nti na me no ma he dan no so no se gu kenu o frɛ me baba ne sɛ ani bela na be fa me hia me bro down na je o ma me okay me ba eti be ma no ekowura dem no kra se no wokodware na wode akwa asɔre no otu ni nan ba ko mienu miensa no wonum na so wonu na so miensa no wasam nanim miensa feni na ni astati aye ko wasese sa ne ma BBS ye twa ye ho abasi esuso the primary headmaster okay by the frapa ye teacher something yo enti na ye duru ba bi eja mo wo kotwa ja na mo chim cashew yi na mo de atum e na wo kra wo ka kire be ma ne se ja onye den onko asore mra na nkora no so na me se awie de nkora no kwa akodi agro nti ma onko asore no wo se wate di enti na ma ne nko asore nkora no be kwa akodi agro nti ma ne nko asore di enti a nkora Ezra na kondo awiade emu a na kondo awiade enti ma ne nko asore nkora no kodi agro eja awia match we dia se na tese mo dia tintim so ananye ne sa na kondo oh na se kaye eka ni pedua wo na de wo fare eka ye ho ananke ye ho se nke ho anke nyame amu nti no na se sabre no kra no na odo wom odo ni mu anka wuntumi nka sa asem na nkire no nti enumu a na wodi ko wura dan mu a na adwene sesa ye no wo si owura dan mu prensa ye dan prensa na ni ye ko na adwene sesa ye o yes o tu na yes dan mu na na 3 times o ko ne na chi o de na yes dan mu ho no mansi no atwe na chiri o twene sa 3 times no onu na sum sa 3 times wo sam na nim 3 times to wo twa ne no se ni ma we na me se ya o me di wachi o me me se nso mo anwale nkwa no wo se da bi wo nya nkwa na me me sam no ma na me nkwa na me se adai wo se chinchina me sam no ma me pem no me wo so no sa na ni nyina ye ko na me se adai wo yale wo se bibia anya no nti mu na eja wo de ono asesa me no magu kanim ese me ofre me baba na se me baba ni nhia na blue down enema na wo de agu nsuo mu nyina se wisi ni nyina wo se gu kanim ma nko ye me la ma mpagam ni se no ma no kwa akoso kwa ma benti me de ma nko na o se me ba ni nhia na blue down no ne family no ma nko fi ti ma nko ti ma mfre me ba no kwa nka anje ni se ma o ma because me se no ma ne de ensa enka wo beba ti me ya na me tewa na ma na masi no ma wie ne no me o ne ma na masi na wa fle me na se wo de afaso kwa asore no wa ma no wa fre me anima o ye de na msi ni ma wasi ye ntem na bla e aka no afre no ye de msi me pepa da wasi ye ntem na bla e aka ye de msi me no aduane wasi ye ntem na bla afi wo fle me hu de mi ke wasi sa watum wa de besinye ineza ko bo 7 de be ya ne se me ko no wa bi di me dem na me fa aka na me ko ti mi duru ya na msi mabo no wasi ne ma no wane me man ketwa na neti no wasi mu mefro ne kan no mu nko na msi me miskai was meja na mo ska na msi na sa na eja nipa wo ja me sese me na me ska na eja de wo kire wasi meja na msi na e fa me ko mabusu na me we ampa me wo fa ba ko yo hene na wada na akobopo na kunya na ti mo abonta me wo fa ne frem se mama we na msi na maka abonti no mi ntimi nkofi ene wasi anopa ya abla ti anaba na me ko me wo fa no na me ko msi na mi ni no wasi wukuna abase wano ne wo wasesa wo ne ma se o banking kesu waka bia obeba namzana something e kai wose ai namzana something e kai wose namsinya no kore
te me to ame de so nam nana se enye no kora me so me de na ede to no so ntie te be ya na so be free mienu ne ya hia to free mienu no se mama ukuna bo nti de wo na nana se me ka asem nkyere nti wo no mom na wo se kana me hunu de obeka kire wo to wo no ha ase no titini ho eti nana enima misi wonya mango na toto ena wenya toto na me de ne se me de ne bana ana mo fa se na wonya mango na toto no obo na mane what there na no ireti ne se wo ya ade na nya o ma na mane nka nche ne mani hunu ne wo ye ne se ye na asenye na obo na na anyi ya de ne ba busuya nim ne je si ana wono so nim se senti na wo de ne ba yi ebe de wo hunu ana mo fa kasa kire no so we de enye tokwanye abufu munko na mza na wo so abegya na wo se akai oba wanka asa enti munko na mko ye adwane ni ti mo fa ba ya na obefa ebeduru fia no fa no na okọ wono kwa mafie mpo na okọ ni kuru ti wantumi anka nkire wantumi anya bema anka nkire wo fa se wontumi nwa wo biem nti paka oni ema ne ko ya wono anka sakra sesa woni ema ni pa cho dem wanka no boy wanka ti me na me kan ti nyina nia obi na di bibia ye no ti me kire mo ne na ese ho no oyi na no na mo fa 2 year for say yenko ti yenko no wa mama koma da na mo fa frɛ me buza me sa afi do abo akoma me na na da bi o no se oba ya maka asem we acha still wa mo akoma na da bi na afi de atwam 2 weeks ko 3 weeks ena ne yeso ye do bayire ti bayire ne ba me ana me siesie de bi so akọ achi na asa ye don intimity ni ti kane a ti afi do de bayire ne ba de amane mane se ne mane na enkoton bayile no musu ni muton na me fa na me ko siesie bayile no ti me so am de ko achi ti skano me wie na me de man kra ne se o monye mo papa eno yi 50 series man kra ne se o mon fama me na me se o man koton ne pa ndi so ojidi se ka be me miska de anke firi mi na ma ofa ka asam no ka ma miska ndi se me gede a na ma koton ne pa nti o de fata adwane man kra no na me de me giant edi be yi no sare ba me sa koton ne no so ka me ni 50 series na me se man ton ne pa sansa wodi we ni ma ma anya no akiri wa ma me bi ena me sa ba ji we ni so no so ye pa te manje ena me giant ti wa mo fa sa fle me ena me na still wo mama kon mo ena se okoton bayile ne banyina o mo akohoma o mama kon ma ye se da me kwa koton bayile no na mango no so o ka won asem ne de wugya iton mama enya na da so to me ba chan enti e wa na o ka che me fa se me fa gusa me se wo mama kon ma bi na mo fa fle no no se nana mate me bona kon ma ti mo fa fle na o se mate wonya na mo fa se sa na te de ayi ku hia na asa aka asem no ti e kwa ye wo kan na mo fa e fle no fle me papa na Sunday wa ba sorry na mo fa fre ye no se akonta me be se ye kan asem no egu mama so na ye kagu no so last yes ye fie so asem ba me mfama asem nko fie sa ne bonde so for bete kra me konti me aka no start de masem ko tembia se kwa no maka egu me so se ya ware sem nkola ni nti na me so mo nse chere pe bibi nka chere mu se be ma so wo fie na da bia sa nso pia abonte na wode ko na se mo anka hwan chere no timi wo fa ye no so ka asem na egu me so last na be ma no nya no kwafo no motie ne e wo sex am see you nti e wo mo ana be ma no ba me papa ka asa na be ma no ba ti be ma no ba ye no e na me wo fa ka chere se be ma wo yiri ni o wa ba nti de wo na wanum no ka chere no e no so na minti me ngwale bi mu na mo fa se ala wa ya odai wasi anana wale na minti no se ka ne charge no wasi nana wanya mehwe ni manya mehwe ba wale na me ngware na mo fa se na me so enya ware ma me nti ko wachi sabla eno okoye eno osa me ofa frɛ no osa abode ofa me ba na mo fa frɛ no osa ko nti okoye na mo fa sa aka na mse wasi amango no nko ade a ye wa ware okwa efa be ma na senhye so bi wo no de hye wo so a obi eni won ma obeka bia ma wo oba no ena wa wale bi wo so okọ na senhye so bi wo na mo wo oba na eni kwa sa okwa awade no enti so wasi me manko school mensu adwuma fa mo so de meto adwuma mu saa anya afman tumti mensu adwuma manko school na se me di pa so de aboa no a wo so wa me nkọ de ene na aware no ompa de a wo de ma ne nkọ ena me ka se che mo fa na mo fa si jai ana na se won chinchina acha me so enkura me she school atale o me she mpabo o me bo bag o me she vest bibia me na me ka ndi se no o se won pa na me so
me so ye bobela na bucha gate o so ompere ma won ton mango no ma wan ka we wo se ye ni wo se na yire beton mango ana se de ma san ka be de kura na me ko se wo se wo bisa ne se be ma di enti na mango no nko a wo se wo ntia se ma menton ma wan kana de koye ne se last na me ko no honom no na oye mobile money ti me hod na oba na o se anima fa madwani so ma minti me de adwani so ye di nkomo so di na me te won ti ye di nkomo no no se ene pa me so bi pa obi be ye mobile money ma no ana me se sa no se an na me se ye de na hu ne no se ne number ena ma me ye de me hu ne ye na ne number no so ni minim ne number na ni di ne so me boy ya na ni di ne no e bai ena me se ne ye de na wa sa ni scam na se ne de wo so an wo di dwa ana se de bi no send man me so ye dwadini ene be bla na e ko nti wo kwa na me busa bla na se na scanner wo da ma me ebi na so me san wa so send man o se no mo yetu na ba o se send man e die kakra mi du kakra so nti wo sole ana o ha miska sensa enti enumu no ena ma no ko bo hu se dwadini na Juma because obi bediu na tina fie na didida anaso wo besi container wo baji store wo fie nanim dia ma abre bia no 24/7 obehunu wanim wo fie ho wa bra wo boni hwe mu wa bonten so aso enti emuna oya nam se ya wonim sere misiti wa nim se mani so hye ba se me masem de u bank nke su kurodua we mu nyina be ma ofa me be ma no wa head and se me pe me kwa me ma na mi suru nti wo mu me na mi wo mu fla na mi dwane nti wa onum se me masem be ma ofa ma me ka kiro se me de nema kugya no e na ofo so na me dai ti wo be fa me ka kiro se me pe me masem nti wo be fa me kotete me e be ha me na aka me se me ni pa na nya aka obi a watimi afo so me ai me se die onim na ebesi ti na me ni pa na ya aka ebesi sa amili edi nti na ne wo de sa asem we betu nti mi ntimi nye e na ose ai se wuntimi nye nsu beduru mire bi no obi a wuntimi nye wonam ho a na ye ka flaflo mu nyina ye sa na mafere na mse a na se ye nka ne sa wuni mitiri ma ni kwa sa we ye sa ti no de akwada kra amma sere no kra ma ka se ya utam si na meto amango na menye nkenten na asema memre na me di 2 weeks esa na aka yem se ekwa dawo ama kwa ye nkenten na wie ndi ase emunu se ne wamunu na me so me kwa amango na sa me ma to na wie mi kofi mi duru fie ama fa prae ma pla ma pepa dai ma ye aduane ma ye bibie mbe wie na bebotu ekobotere no mbepon ye sa kwa afu be ma ne ba mo sa kwa afu obekwa akoton mango aba abanu aduane aye bibia 7 no oba na odidi wie ya na mo sa kwa afu ye ko drafo a be 7 ye be flu ba ye be flu na ekobo 7 because you sum to ho ye ba me sabe so ja ye aduane enti nya de se me kwa mango na abaka se me de mango na ho me ho abeda e na se me kwa me nya mfa so nti se ya mango no so nya me na me to me nwa ba ko na eto to woto no no wie we ye kuro mo kenka su na wa frɛ me ebu kwa me mo nya ka no mo de abana me hia ka no na mafo enti sa na me ye me ba so na me kenten na maka na me mesi ni kuro mo wono nti nya de se me sola no pa akodwuna aka se me moa wadwuma ena me nsi uniema ena se bia me nya aduane ma no aka se bia wo me charge afa amango no ho amango na me ko na se de bia wo se me ye na wade ase bia me ye woye pa no ba obeka che ni kuru senche nkura no bekwa ye kwakodi agoro na ye nkwa asore wiabo aye de akohyehyɛ so de ma dodo ɔsɛ na ebetimi kura bi wo mo ano aka che wo no mu kunu no woni mododi woni modo woni ma wade woni ajo ani ma wade woni o eni mani mu wade woni o nyadaji kurokuro wo kunu woni o yento aso nti emuna odisa me no man ko ya ese eni masre ko wi na asa ne mi kunu so again one ne wo ye na ne banete masenchen wo se kuru nim nti di be na esa akwala na maame abefa ne de ne ko na me so tama na me to amango me to pano ene si skasa mo me diru an diska ne pano ne ma mo e ma mi kunu so fa ma akwala no ene me ba ne se wo fa ska ne to drink no mo to drink no the blood na di na me ka sa akere no ti me ka sa akere no na me diska no e ko ye no me diska no kokoma ne wie ye no me diska no ma e ja asese me ba ne
me kura ne ba ne ba o mo fa sika na ma mo fa nto drink no mo fa paano ne nka woni no me de mini mitri ho hwe afi me ba ne ye ya na mbusa nse na mele on na che paano no ma na papa no se mele ne ma me se ma woni paano no ase se okura ba no ma woni paano no na ma me aba ha na nse ko na se mini won wasa aba be ma no wo ba yi so ntrefo adegu kuruku ane be ma onu ko na se bia so se bia nya de ne kwati mu anu su ye de e de akura no no ti wasa aba se paano no ma bani ni na me bayifo intima ne bani nam so no kole se obi ba de okoma na aduane na wo so woni a e ma ne house a na me de me kama no tum ti di bai na ba ne kan ne kuro bi da me ba ne na ho no se na na amia enwuda asema mele ne be ka chen se me o ma me ye bayifo du anadwo a na wa be fefim ti wo mekuro no nwuda inti wa de me ne sofo ben no se wo ka kire no ma me ni mo sofo be e ma ye ho atafo akola no obi a woni ne kunu tie na woni na bobra bedu sampempe so no a wo wa ba ho no babo ba ne bayie aka che ne ba se ekuro na eda ne na ho ne maame e bayifo wono na fifi mu wuti suru apampa so na fifi mu wan wo bayifo wan wo bayifo wo ba watata wo bi kunu wo bayifo wan wo bayie ade asem kredi se be se fie o enti akola na me kura ne ba na ka kire me ba no ti wa na me bufe na me ko me ofo se be akola na me nja amfa na ho nche no ti mo fa no se ma no na me de akasa na mentwe ensai fi se bibi ko ya akola na o mbe ka se me anti mentwe ensai na be ma ntu anamon se eye no kola na enye no krompe bibi meka ti okobusa na ese akola no eye no kore waka na be ma ne akola no ofa ba edwato o me ofa ho ti e ka asem ni wi na me ka kire mo ofa se mate ti akwara ne sa aka biom sa de soma me ma na se me ma no be mba na be di ekuro no so na menim na me ma ne wo ho no bi ma me la se me kwara no wo me nkofa me ma ti me na me se me kwa akoboro akwala no ti me ya ma dwe se me ko no me duwa na akwara ne me ma ne di agoro na me ye se me ti ano ti me ye se na me kunu no so me na wo me to wo me na akwara ne dumilika e na okọ ne na wo ase ho to kwa na ka ni kuruse na mse asa ma na sensa afi me ko na nchensin da sen no na mse da sen no no se sama ka se mbe wale na mse na me waja me wasi minya we na mse na okọ me ofa na papa dia sen wasi so apo ejimifo ene otime ka asa na mse me papa ejimifo ene oso ma me ye bayifo ti me be man so wo papa ejimifo ti me ka asa na me ka se ni oso me papa bayifo dia ne o ma me so ejimifo ene se ne ma me so ba nani ese tatrata edi biga sara ne pa me ba mi se ne ma me bo pono no se wa pie propono ate pono na chinti wa ne ma me bo pono no se yaw ene o se ma me no o se wa te se o yere se me be wan te se be ma ne ka se wo papa ye jimifo o bare wo te se wo ka che wo no ne se wo no ejimifo wo kru ne me ba no wanya fie sen ya wo tumi ka se ekuru da wo ba na ho no wo bayifo na afifi mu me kura ne ba no ai wo kura ne ba no last year November no nya 13 years oba na be ma oba okay ba no na ye ne adwoa anima na edi enkomo kwase bu a be ma one ne tena ye yaw sapon teacher Samson wode ebu no na yedru ba bia be man ese wo papa kwasea na wonso wo kwase wo maami bia woni wo maami anim tatrata to aso ne maame esa na ne ba ne maame ne ka say ya what say wo yire bombe ye ne wose ko fria ko bi anfleo nti wa no piapia ne maame ne no se fria na o tupu no so ba obi ko ene opam ne maame na ne maame ne koy nti ne maame ne koy na me so na me fa me ma na me de me ma ne koy ti ewo mu ana oba me wo fa hono ana ba ka say ma be fa nkora nti me wo fa ka mo fa se de me ko hu ye de ngi no no na ni hunu bi nti me ma ne fa nkora na nko mo fa na me ka ya na me ma na kwa ma na sa de nkora na koy nti eda me ka zo me fa nkora no no fo mo nko no de me ba me da si me se na ga na ba wo ho no eno me fo nti da o be fa wo ma anadwo na na obi so ma me la se ga ne wo ho nti ma me na nye de enko ho nti wa na me ma se me kwa akọ me ma no nti me sa akọ obi ma me ko fa ma se ne ba no e de ba na soja kora ye adwene jane kora enumuye wo ho nti wo ya de bro wie ya na ofro ka na me ko si echi nti me ko ne ba ma ne wo ba na ye ko ti wo ye ko na me so ye se ade
mele so wanye phone na wase wanye o na me kunu so wase wanye no wase gofede mo kɔ na ye wo ya na me kola nche me sesa me no ma aba ti me na minim ba kola ne ne ma gudam wonom no ti wona me kunu ye kɔ ro ka san gofede mo kɔ a enche me kwa me sesa me no ma aba na me se ma abne sabe di sam so sabe di no na me bop no ti me bop me bie no wase hwan na me se me ma abne san me di sam se ma abna no de girl no ana na sana minim so ono ne no ma ne gudam wonom ti wona ne ye kɔ na ma me ten the voice na me se ma abne sabe di sam so sabe di no ti samti bie pono wase ade ma abne me di no na me se akai obedi man tin ne ba ne behwe me no ka me twa ne bene so na akora no sa so mrika bie ya to so mienu sa akɔ na na akora de won ne sene henru akora na wa bi seja eni e de se wo so abenti no mo nka de martin tira se wo no so ati bi ntu no ka se wo ba no kuro no na afefu mu ena ntumi ngu dai na mo eti na akora no koi ti mo wa na kwanzi meta ne papa ni pie ba ma ntene na na se wo kasa se ne papa ndo me ne hye dem wo kasa na ne papa na ti ne ma me ne kasa o ka bibi de meta ne de mahunu ntira na je sa atesem me ba ye beba ho ye beba ho na se wo awunim de da ye ni mu se wo awoti ase dada no kwasem ti won so de na wo be ka kura ansa na mabedwafo ya ba mi hwe wo mai o ma no mo ye san ba chomo ye nan o mo ye nan pani di fie san 27 years. And a catch ne catch ko 9 years. Wo nana. Ba cha dai. Omunya nwoye. Nti o mano pa mu de na wakoma da no so pa. Omunyina. Na hwese wo manan yi ba ko enya yare bia. Hwese 1.1 billion wanya bi da. Me hunu ka akola. O say? Me hunu kai. Menti o. Me hunu kai akola. Wo hunu kai. Na hwese bi nto wo nsempo no wahunu kai. Yo na nkoda nan yi na emu ba ko wa yare wodena ko hospital yes wanya yade bia ehu kaso 1.1 billion dia na nka beye yes easy ka wu tie osumu ansa wudi nsa gu wutie nka be ka mesen kwa ne bigusa ebeka de wo se atu obi ato unua baby eba onu su ni bi tina odi abeda ye no because minimum sese nke bi to wu a ebi akwan a wo fa so yi kasa akwan na abefa so na wodi ka wo fa bi oye mpia obebo awo ye na eda me ni din komo ma ya so me so kwa na da nti ka ba eda omuni wana ma mu den ka mayimpo de bra ma no kwam de bebie kura akasa no kwan ka minya bi ka wonya bi urade atu obi di asem na wo ka chi ahwefo ne atiefo ahwefo ne atiefo se Ghana hanom adoye wa ha Christopher so wa ha nti esere wo mu ne atso obi no obi nim ne ebetu obi to obi a yesere wo kakra obi a onko obata ne moa na wonfam wa no wonje ne ba ne mlankwam na furinkwam ayo bia de a enye ba kofo ba onyame enhira papa obia de a enye ba kofo ba obia de a na o ma me titi wonyame sromu a wakoye osofo yi enye obia de a enipa do sen na frewo se sofo Julius Bompaye mame omodoso papa enipa do na no masudi egu so asori obi kwa betumi aba pastor eneme ba no minister me de manako school any school fees you sane mani nyina no mutubi ewo ho e de boa no ebisia nanu amiwie 14 days na adanse si enra kwa na sister ne frame Sunday e jabe sawa mpaebo anwumra na sunsum hu se omode one ne kunu na ahye kejim na enuomo modin nti me hu ye no na e bom pae ma sa am se wa wo ba am se 1 year to 2 years e hye na chi na before so be wo no twi STC basis akese bi e na adwuma ne seye e na man bi hia no ka chense me to bi ambo atwi was from that day e be sinra wo de frame onti man nka bi ye bom pae man Sunday na nwumre no okodu fie man na frene se enra Monday no omamaje ka no na wato ka no de free clan ya bedu kuma sito omamaje after Sunday nwumre pae so o ka kire me no na me bisa me o se
say wa ma menya that encounter no am everybody am fire so anyana so it means say na kana ya available but because of a human sunsum ya tie nti man nimpuntimi ni refi no kwa na ya bona refre wo ma na chese o chese won tin ka ba bia na fi no friends o ma meje so ebi na wo kan me ma me wo me no o me wu ya bia se ya de bi bo wo na wo fi mu a enka nipa we ka sa ni pay ko be den adanse akese na wotwen na wotwen no program me asisi no metewa bisa mo senti senka ya anye program na sese ni wa na se ehunti ebi na wo kan ya wo ba mabusua na nso eyo manmu ne wiase nyina dia manmu ne wiase nyina dia enti ya na ohye oyem dia na ya wo dia mfat eno ohye oyem kura na se wa wo no maduru kura ku akwala na Ghana aban ne obedi kire se hye oyem so nya wo nko ho dia na ne wo no beto asase so kura dia o man ni na Japan ye enti enne ehime me ma me dia o so o man Ghana nyina dia wiase nyina dia ye wo doctors ama yakofo mo be fi Cuba na bae anum ni ade omo nya Ghana fo sa yade omo nya Ghana fo omo ba be sa Ghana fo yade omo ye benefits ade ama Cuba man no ama Ghana so benefit let's assume omo free mu at the tender age yes kenni it is possible senka ye ayarehwe ye benya problem so ni obi da ache nti ma obi kan se maami a wanyina bo na bere wie ekowum na akola yenyi huru da ache ekowum ma ewa save akola no eja maami se maami de anya hwekọ ye hu die obeye obi ase na oba ye nso obeye na akola no de we see juada kro no de ye benya nti de aka nyina beye stories na nko ade amamo ni nyina aka ho bi aka ye be semankono na nom yenu na nyabo Pastor Julius say Fred Brown woman no kra no na asem ni si and me say the questions and so nti say the tie bia no to so no be ye chena nti ma men kan say atene ni so sentine ni so esi yeah say atene ni so sentine ni so esi na camera bonso ho na ma men nyina na men tufu say wo ye be ma na duro na ya oba na dura eya den adako pe betine so se tine ni so nso a ewie ye beba ma ya beto aso ekria kakra me kan se na nyambo ocha ya to aso no me de be ma won ne tie na wonye wo ho ade na wo se wo be ye wo ho ade emfa bibi metwintwa na ne emfa bi metwintwa na ne because ho ade ye no ye ma ya pa e na bonsam so ani nye hu efi se ono de opa ne se ye nsemu nkwae na bone mra mo so na se ye ware amanyame asumdue ni nhira di mo chi no na ani nye hu enti ne dia ne se ba be ma na dwure mu se kim se me koyo ho ade ame se hallelujah amen erade ka me ho ne ye nkọ ne nko hira so na asumdue nye de emra because ade chi se kim adwere foforo eba ni tirimu nti yemfa bibi mehyehyɛ be ma anim abra woni na etena abobra sefesika kwa ya kwanche kwa ya kwanche wa bre de be ye ho ade o se fa kwa ye ho kwanche ye nhyehyɛ ye no se ye be ye ho ade nti ho ade no ne ye kwa akwaye na akwankyere de ye de ebesimu nti akwankyere so da ne ba bia ye be ya ye de aka ye wia ye fro ni wia ye ba no de esese ye to aso bia no ye be ye ne se de esese ye no odofo asam kaka meka de afa ye nua ben hu se waye big mistake pa waye infomso kesiye pa esanse aware nam ni baby ena obaya resanso enam ni baby aka oprensu maye ya ohu adia aka bi kra na skaka na mubenya ewo mu wedding na se mu program na se mo betumi di aboa eye abofrei eyi na emom wanye ni sa na yesi ahwede akwakosi ewa chire waye mistake pa enti ade we yemfensu ade pa yemfensu ade be mani si ne bu so okokoji loan no de aba be ye ho ade na emom one pene isi an one abo aware na atuagu asisi an oba afofoi aba beji wukunu ehwe nsem ya na update bia na ebusafo mesandi aba besom media ne kwen obetimi afra me blaze ana kwene mu bia no meje so de amawo na me so se like na share na comment na subscribe so for mama e kira se na ebe hia makwa
Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.